Nĩ thikũ nini kuma Bebe Top kana Muthoni Wakiruba gukorwo agitiga wira kuma Kameme FM, wira uria arakorirwo arutite kwa ihinda rĩa miaka 12 na hau arakurehagira show ya canjamuka me hamwe na muthe Kiengei, na riu mihuhu ni thiete na mbere itambite ati mutangathi muthekania kana muhunjia umwe uria oikaine ta ukawa Nairobi muthe Kiengei wa watoria ati ne gukorwo agitiga wira kuma radio ya Kameme. Itana kumentia maingi no ngoria na gitio utuike wa subscribe, like, comment ndukaganio kuhinya ka notification bell ugakoragwo wi wa mbere kwamukira mwago wa mogiku thutha wa mutangathi wi ngumo Bebe Top uria oikaine ta Muthoni Wakiruba gukorwo agitiga wira kuma Kameme FM. Riu mihuhu no irathi itambite ati muthe Kiengei ne gukorwo akiuma radio-ini ya Kameme, na one thutha wa gukorwo tukiona atangathi aingi a radio no ya Kameme gukorwo makiuma wira na aingi ni gufutwo, na toyo etagwo Moses Kanyira PM Squared Mashangi Mansoro Papa ona oneo atangathi mari ngumo muno Kameme FM. Na riu muhuhu uria urathi na mbere ni wa muthe Kiengei, na ni thutha wa Kiengei gupost page ni yake ya Facebook ciugo iria atanakorwo agifafanua pio, na augite ati God, I might not know where I am heading to, but I am sure of your great plans towards my life. God, the Lord God of Israel, guide my steps. Na domereli no muthe Kiengei arakorirwo agipost haria thiko nini thutha wake kuga karivu gake ni gakorwo gakiambia, na aingi marathi na mbere kuyumiria kuria mwena wa comment section na kuga muthe Kiengei ahota gukorwo agitiga wira kuma Kameme FM. Africa na CN mwago wa mugikuyo no turathi na mbere gwika uthuthuria twende kumenya hihi muthe Kiengei onake ni akorwo agitiga wira, na domereli iria tugukorwo tukimiona tugukorwo tugigukinyiria guku kwa mwago wa mugikuyo. Subscribe.